Bamwita Doctor. Training before I talk. Doctor. I need to first finish the training before I talk. Sindio guys. Yeah. Bakamwita Dr. Khalida uca tugati ka ya SINGIDA Black Stars nayo ikaba ije mu myitozo yitegura nayo equipe ya Sport ku munsi w'ejo ku isaha y'isa moya hano kuri Kigali Stadium. Murabona First of all, ndashaka kuvuga ko twateguye match yacu y'ejo turafise semaine nziza yo yaheze ya match yacu ya mbere mu championnat. Turakinye neza, turafashe confiance nyinshi cyane kuri ya match kubera match y'ejo na bafanatike bose banuze ba Rayon Sport. Nje ndashaka gusaba Baikal dufise amahirwe menshi cyane n'imbaraga nyinshi cyane kubera match y'ejo. Nabizi ko bazuza bari benshi cyane ku kibuga, tuzokoresha imbaraga nyinshi kubera bagyame n'amahoro na bari happy cyane. Black Stars nayo ikaba ije mu myitozo yitegura nayo equipe ya Sport ku munsi w'ejo ku isaha y'isa moya hano kuri Kigali Stadium. Murabona n'abakinnyi ba equipe ya SINGIDA Black Stars mu myenda kabisa imeze neza cyane y'imihondo, wagira ngo ni Brazil man mayake mama mia. Murabona kabisa ni match itazaba yoroshye, n'umukino wa mbere wa confederation cup uzabera hano kabisa. Ni round ya mbere, ni match aller retour izabera mu gihugu cya Tanzania. Murabona uwo bita Emi abereke captain Dr. Khalida uco na nimero 37 mu mugongo, nguriye hari n'akantu k'akabande mu mutwe, agera mubereka gake kabisa. Abareyo mu mwitege ejo ibintu bizaba bikomeye, umupira uzaba utembera. Mama mia signorita. Bamwita Doctor. Training before I talk. I need to first finish the training before I talk. Sindio guys. Yeah. Bakamwita Dr. Khalida uca tugati ka tubanze dukora imyitozo turaza kuganira nyuma. No namubereka ariko mujye mureba kabisa. Sore umugande wariye cyo bita kinyobwa n'ikijyanjyana. Reba kaguru wowe, reba reba impfundiko. Bamwita Dr. Khalida uco kuva mu ikipe yanga Africans. Ejo bundi yarimo yitwara neza, abwira uwo bita Steve Dese mukwara, uwo bita Emi naza banyerekera undi mukinnyi ikipe ya Sport igomba kwitondera. Bamwita Mwamba wa Rusaka Cleutus Chota Chama, nguri yara hepfo hagaze arimo aragenda yambara akantu gake Tamombo wa Rusaka Cleutus Chota Chama. Ibintu nagwe zabyoroshye neza. Dore nguri yara hepfo, nguyu hano hepfo, dore nguyu uva hano mubereke fa yariko Emi. Bamwita Cleutus Chota Chama, Mwamba wa Rusaka. Ibitego bigera kuri 5 muri Sekafa Kagame Cup. Mwamba wa Rusaka bamwita Cleutus Chota Chama, muramubona kuva mu equipe ya Bari, kuva mu equipe ya Simba Sport Club kugera mu equipe ya Africans kabisa, muramubona cyane. First of all, ndashaka kuvuga ko twateguye match yacu y'ejo turafise semaine nziza yo yaheze ya match yacu ya mbere mu championnat. Turakinye neza, turafashe confiance nyinshi cyane kuri ya match kubera match y'ejo na bafanatike bose banuze ba Rayon Sport. Nje ndashaka gusaba Baikal dufise amahirwe menshi cyane n'imbaraga nyinshi cyane kubera match y'ejo. Nabizi ko bazuza bari benshi cyane ku kibuga, tuzokoresha imbaraga nyinshi kubera bagyame n'amahoro na bari happy cyane.